ngiphendule nangubhuti. Bhuti wami ngiyakuzwa ubhalile ukuthi abantu abayeke ukwenza i-challenge because mina ngibanikeza u5,000 kodwa mina ngibe ngizokwenza ama-million. Sabantu abamnyama kuzomela ukuthi ke sibuke izinto ngenye indlela. Siye ukumonelana sisodwa. Awungazi nongazi kodwa already usuyangimonela. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. UNomcebo Zikode before akhiphe ingoma ethi Thela Umoya wenza i-open verse challenge la khona ethi abantu aba-ede khona ama-verse abo. Wathi-ke uzobakomelisa mawukuthi khona owinile. Isuka lapho-ke inkinga ngoba esekomelisa-ke ama-quadruplets lawa awina wawakomelisa u5,000. Sekuyakhulunywa-ke sekuthiwa-ke uNomcebo ukwazi kanjani ukuthi akomelise iy'ngane lezi ezawina u5,000 ekubeni yena ezothola ama-million ngale ngoma le. Nangoku uNomcebo-ke eseyiphendulela-ke ngaloko othi kushiwoyo okade kukhomentiwe ukuthi urobhe abanye. So asishone khona-ke somlalela ukuthi uthini uNomcebo Zikode, iwona-ke ama-quadruplets lawa awina-ke yona i-open verse challenge. Asishone khona isomlalela kuNomcebo ukuthi uthini. Uma ukuthi uyaqala ukufela, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ungazuphuthela amavidiyo afana nalawo. Asishone khona-ke. Sanibonani. Ngicela ukukhuluma nanangubhuti. Angena kumuntu ohlezi efuna ukuchaza yonke into ngilokhu ngicenge ichaza abantu abasome mina ngivesane ngikudelete ngikublock. Kodwa ngeke ngabuka ukuthi kayiwani nje ake ngiphendule nangubhuti. Bhuti wami ngiyakuzwa ubhalile ukuthi abantu abayeke ukwenza i-challenge because mina ngibanikeza u5,000 kodwa mina ngibe ngizokwenza ama-million. Sabantu abamnyama kuzomela ukuthi ke sibuke izinto ngenye indlela. Siye ukumonelana sisodwa. Awungazi nongazi kodwa already usuyangimonela. Yini ekwenza ukuthi bhuti wami ukhohlwe ama-tablets awu50 engizowanikeza abantwana? Ukuqala lokho. Yini ekwenze wakhohlwa ama-tablets awu50? Okwesibili, yini ekwenze wakhohlwa ukuthi baningi abantu abahlezi benza ama-open verse challenge? Bangabaniki abantu ngisho R1 kuvele kuthiwa nje kune-open verse challenge kabani. Ungatholi ngisho. But abaculi vele automatically bazongenela ngobani bayakuthanda ukucula. Why ungabukanga ukuthi mina bengenza ubuntu uma ngabe ngifeel ukuthi yazini angukhiphe lo R5,000 khona umehluko ongawenza emntwini? You understand? Ukujampeleni lokho ukuthi ungacabangi. Also why ungacabanganga ukuthi umuntu uzothola i-opportunity yokuthi abe exposed to abanye mhlambe ama-producer o DJ obani? Because mina ivideo yomuntu ngiyayipost. Ukuyiposta kwami ivideo yomuntu already uba exposed. Lokho kwenza ukuthi athole even if akawinanga kodwa already bakhona abantu asebembuka ukuthi hayi lo nami ngakwazi ukusebenza naye. For instance, kade ngibuka kwenye indawo uDJ Zinhle already ube reposter commenta kwamanye ama-video. Why ukuzibile lokho bhuti wami or wena ingoba nje mhlamba uthandi mina nje vele? Ukuzibeleni konke lokho kuhle mina engikwenzela abantu ukuthi ngipha abantu i-exposure. Ukuzibeleni. And there's so much I'm still going to do with these people. It's a pity that you don't know. And angeke ngize ngiyichaze ukuthi ngizokwenzani ngalabantu after okwami lokho nabo. Ngicela nje ukuthi wawukunaka indaba zakho my brother. You'll go far empilweni monganaka indaba zakho. Mongashintsha le mentality yakho le ndlela ucabanga ngayo, you'll go far. Inkosi ayithela umoya empilweni yakho. Ayithela umoya. Siyabonga. Okay everyone, ngizuleke uNomcebo echaza nayisayidi lakhe. Sike sithembe ukuthi abantu bazomunderstanda, but ke sivala la ivideo namhlanje sibeka ungqi. Comment down below ke nawo umbono wakho ngalolu daba lakhe ke uNomcebo ukuthi wena ulibona kanjani, wawu enough yini u5,000 ukuthi akwazi ukukomelisa ngawo noma vele nje uba idlala uba umgoqo.
But-ke I hope ukuthi enjoyile-ke i-video namhlanje. If enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.